Slobodana je već danima je BIRN meta napada od strane novinara i Informera. Kako se BIRN bori sa ovim napadima i koje još vrste pritisaka vaša organizacija trpi? Pa dobro, dakle, to traje sad već više od godinu dana i ne znam da li bi to nazvao napadima ili kampanjom, prosto ne znam kako to da okarakterišem. Ali svejedno, dakle, mi se trudimo da radimo svoj posao, dakle, to je ono što želim da istaknem, što rekli političari. Jer mislim da na takve napade ti ne možeš drugačije da odgovoriš, zato što su potpuno besmisleni, dakle, i neko želi da te uvuče u priču koja nije ni prava priča, nego služi za smanjivanje kredibiliteta, dakle, organizacije i onih ljudi koji rade u njoj, tako da ne možete da se branite nikako kad vam neko kaže da ste lopov, da ste nešto ukrali, da ste neki kriminalac i tako dalje. Mislim, to su stvari koje se rešavaju na sudu, dakle, to ne možemo da rešimo nekom raspravom u javnosti ili tako dalje, dakle, u tom smislu smo i mi pokrenuli neke pravne mehanizme za ono što je moguće, dakle, protiv ljudi iz Informera koji su to organizovali, to je sve, dakle, nema drugog načina da se tome suprotstavite. Koji je motiv jednog takvog lista da zapravo ciljano napadne samo jednu organizaciju? Pa dobro, oni su napali ceo sektor, ja bih rekao, pošto imamo zapravo 3 organizacije koje se tu pominju. Motiv je ono što sam malo pre rekao, dakle, da se i taj glas na neki način suzbije. Zato što mi imamo vladu koja ne voli kritičke tonove, dakle, u javnosti. I sada se dogodilo, dakle, u posljednje 2 godine da zbog toga što veliki mediji nisu radili svoj posao kako treba, dakle, nisu radili profesionalno, dakle, nisu razvijali uopšte ni debatu o važnim stvarima koje u Srbiji postoje, nego su se povinovali željama vladajuće stranke i kabineta premijera Vučića. To je atmosfera u kojoj radimo i mislim da je motiv upravo taj. Dakle, zatvorili smo sve druge kanale, ostalo je to nešto malo, tamo štrči, treba i to nekako suzbiti i to suzbiti na 2 polja. Jedno polje je tako što ćeš ih diskreditovati, dakle, u javnosti kroz tu kampanju koju vodi njihov tabloid, a na drugom mestu je ono što se dešava, dakle, iza scene gde se zapravo radi na tome da se BIRN-u i drugim organizacijama koje pokušavaju se baviti istraživačkim novinarstvom onemogući dalje finansiranje, jer se zapravo traži od onih donatora iz Zapadne Evrope da se to finansiranje obustavi, jer oni zapravo ne rade, odnosno mi zapravo po njima ne radimo u javnom interesu, nego naprotiv, dakle, time što pišemo o problemima koje pravi ova vlada, destabilizujemo zemlju. Pa evo sad ste pomenuli i ove druge, da kažemo, vrste pritisaka. Koje još uticaj koji sprečava rad medija, to jest istraživačkog novinarstva, postoje? I da li biste vi rekli da postoji razlika između pritiska na mediji i cenzure? To je koja je razlika? Da, pa cenzura je posledica pritiska i velika se priča vodila ovih, recimo, 1.5 godina u Srbiji oko toga da li ima, da li nema cenzure. Ja uvek koristim priliku da kažem da cenzure ima. Cenzure ima zbog toga što u glavnim informativnim programima vi nemate debatu o stvarima koje su važne za Srbiju, to je pod 1, pod 2, ne postoji spremnost isto u vodećim medijima da jednaku pažnju dobiju različita mišljenja, jer mi imamo zapravo forsiranje jednog stava, jednog mišljenja i negde na marginama zapravo ponekad postoji mogućnost da se i neko drugi oglasi da kaže šta misli i tako dalje. To je zbog toga što vlade Republike Srbije i ovi koje vode na jedan agresivan način nastupaju, gde vi u stvari u nekim situacijama i ne možete da ništa dalje od toga uradite. Dakle, ako vama nije omogućeno da na normalan način komunicirate sa predstavnicima tih vodećih institucija, onda je pitanje da li uopšte možete da vodite bilo kakav dijalog, i kada toga nema, ja zaključujem da je medijski prostor blokiran i da on zapravo ne ispunjava onu funkciju koju bi trebalo prvenstveno da ima, to je da na objektivan način informiše građane o onome što se dešava u Srbiji. Pomenuli ste da iz države ne reaguje baš kako bi trebalo. Naprimjer, evo, imali smo poslednjih godinu dana premijer naš Vučić nije se libio da vas više puta nazove lažovima. Prošle nedelje u teškoj reči ministar Stefanović je naveo do duše da kao građanin sumnja zašto baš se finansirate od stranog kapitala. Srbija po definiciji, dakle, teže jednom demokratski uređenom društvu. Kako to da takve stvari kod nas prolaze? Pa to je naravno u suprotnosti sa svim njihovim deklarativnim zalaganjem za priključivanje Evropskoj uniji i zapravo tom sistemu vrednosti, dakle demokratskom nekom sistemu vrednosti, ako je od toga nešto još ostalo, zato što se tako ne razgovara.
ne može ministar da govori ja sad govorim kao građanin, zato što ako govoriš kao građanin onda sačekaj da te ulove negde na ulici u nekoj anketi pa možda će ti dati neku šansu da govoriš. Dakle ti kada dođeš na nacionalnu televiziju, dakle ti si uvek ministar, znači tebe su zvali da pitaju zato što si ministar, a ne zato što si neki Nebojša Stefanović ili Aleksandar Vučić građanin. Zato što znamo da inače obično građane ne zovu u debatne emisije na nacionalnim i drugim televizijama, kao što ih ne zovu da gostuju u udarnim informativnim emisijama. Dakle, oni zovu ministre i predsednika vlade. To je njihov način. Dakle, to je njihov način komunikacije. Mogli bismo da kažemo, ok, dobro, to je njihov način kada taj način ne bi proizvodio loše posledice po Srbiju. A ja mislim da on proizvodi time što je politički život ovde urušen, to su svi koji ne misle onako kako vlada pretpostavlja da bi trebalo da se misle o određenim stvarima, svrstani u grupu neprijatelja. Znači, ili su neprijatelji, ili su lopovi, ili su lažovi, ili su pripadnici organizovanih kriminalnih grupa i oni svi zajedno navodno rade da unište vladu, a time i državu Srbiju. Čini se da ne postoji podrška istraživačkom novinarstvu ni od strane vladajuće politike, ni od pojedinih njenih institucija, ali i od nekih kolega novinara. I kako vi komentarišete otvorene stavove glavne urednice politike Ljiljane Smajlović prema radu BIRN-a? Pa to je, ja mislim, mnogo veći problem nego šta misli i radi vlada, razumete? Znači, političari uvek, dakle, oni su uvek u kampanji, dakle, ozbiljni političari, znači, oni su uvek u kampanji, uvek se trude da svoje biračko telo drže blizu sebe. S druge strane, ono što ovde izostaje jeste neka vrsta solidarnosti. Dakle, kolega iz velikih medija, a njih te solidarnosti naravno nema, zato što oni sami ne rade svoj posao. Dakle, oni ne rade, dakle, zato i imamo stavove kao što ih vidimo ili Zimus u većoj meri nego sada. Ljilja Smajlović i neki drugi kolega koji su, recimo, u nekoliko situacija misli da je mnogo važnije da Srbija zna ko finansira one koji pišu o tome šta radi vlada. Mislim, što je potpuna besmislica. Dakle, oni bi trebalo se bave isto time. Dakle, naravno, s druge strane, nije politika nešto, da kažem, najlošije, daleko od toga na našoj medijskoj sceni. Mislim da je velika odgovornost na ljudima, mnogo veća, recimo, na ljudima s RTS-a, koji ne uspevaju da budu pravi profesionalci, mada tamo ima stvarno neverovatno dobrih novinara. Dakle, i to sve, već sam pomenio, dakle, proizvodi da mi nemamo normalan društveni ni politički ambijent, dakle, imamo jednu histeriju potpunu, dakle, nemamo mogućnost da se o stvarima koje su važne razgovara na normalan način, na smiren način, da se čuju različiti glasovi. Dakle, to je sve ono što bi mediji morali da obezbede, da obezbede prvo za sebe, a onda i za javnost, jer kao obraćaju se javnosti. Ovako mi imamo zapravo medije koji su u službi vlade Republike Srbije i prosto samo slede taj mainstream koji ona određuje. Ali kako komentarišete, na primjer, to što novinarima KRIK-a je oduzeta oprema i obrisan je snimak? Novinar koji s tinomera su isterali sa gradilišta. Kakav je vaš komentar na to? To su sve zloupotrebe. Znači, ta dva slučaja koje ste vi pomenuli, dakle, to je klasičan primer zloupotrebe gradskih službi za privatne svrhe. Eto, ne znam kako bi to drugačije i jednostavnije definisao. Ta stvar da vama neko zabrani, dakle, u 2015. godine u centru Beograda, recimo, da vi nešto snimate, mislim, to zvuči potpuno nemoguće. Ali vidimo da je u redu. Pritom, mi smo mogli da razumemo da se to dešava na nekom privatnom posedu. Neko kaže, vi ste ugrozili, vi ste učili. Ne, neko je bio potpuno u javnom prostoru. U javnom prostoru ne može niko da vam zabrani da radite takve stvari. Znači, to je čista zloupotreba. Znači, prvo to što su radili našim kolegama iz Istinomera, kada su probali da snime razgovor sa Dobricom Veselinovićem u vezi sa ovim projektom Beograd na vodi, kao i naravno docnije kada su zapravo se postavili pripadnici komunalne policije i njihov načelnik, dakle, lično, kao garda gradonačelnika Beograda, što zapravo meni govori da ti ljudi koji upravljaju, recimo, gradom, oni ne shvataju uopšte ili se prave ludi šta je uloga komunalne policije ili bilo koje druge gradske službe. Dakle, to nisu organi koji treba da štite druge gradske organe, nego to su prosto javni gradski servisi. Dakle, oni treba da postupaju po prijavama građana. To je jedna potpuna privatizacija gradskih javnih službi, gradske javne uprave za neke svoje poslove, svrhe, ali ja verujem da to neće dugo trajati i takvi ljudi će na kraju morati da daju ove odgovore koje sada izbjegavaju.
Ako se sama policija tako ponaša prema novinarima, ko je onda nadležan za napade na novinare zapravo? Pa nema tu, znate, kada napadnete novinara, to je već znak da nekog velikog alarma, rekao bih, u društvu. Znate, jer mi imamo puno primjera nekih drugih zemalja, kao što je Turska, na primjer, gdje ne da napadaju novinare, nego ih masovno hapse, izbacuju iz posla i tako dalje. Ovde mi se nalazimo bukvalno u centru Evrope, novinari su deo ono što se zove, dakle, četvrta grana vlasti. Dakle, to je tako prepoznato i naravno da bi njihova uloga trebalo na taj način da bude prepoznata i od drugih takozvanih nosilaca javnih funkcija. Razumete? Znači, a vi ovdje imate situaciju da treba da dokazujete, kada dođete s nekim da razgovarate, opravdanost vaše želje da razgovarate. Što je potpuno sumanuto. Ovde se naravno dovodi uvek u pitanje opravdanost onoga što vi radite. Dakle, to je, mislim, mnogo gora stvar i zato je novinar nezaštićen. Dakle, tebe ne može nikakav policajac da zaštiti ako tebe vlast stavi van zakona. I nemoguće da te bilo ko zaštiti. Ako te predsjednik vlade stavi u sektor lopovi, lažovi, kriminalci, šta ti možeš da uradiš? Ne možeš ništa da uradiš. Kome ti možeš da se žališ? Ako to kaže premijer. Stvar je u tome da se takve stvari ne dešavaju. I vi ste videli, ako ste gledali ovaj Progress Report Evropske unije, dakle, tamo je čak napisano da oni ne smeju da napadaju medije, nego oni moraju da reaguju javno i da osude svaki pokušaj napada na medije. A napad na medije nije samo kad vas neko prebije na ulici, puca u vas, otme vas, nego je napad i verbalni. Dakle, kada neko mesecima u javnom prostoru govori o vama najružnije moguće stvari. Dakle, to je prosto napad, a s druge strane, naši političari zaboravljaju da po medijskim zakonima, koji su oni doneli, dakle, oni su dužni da trpe kritiku. To da će vas zaštiti policija, ko da zaštiti, ne može niko da vas zaštiti. Znači, ako država kaže da vi niste u stvari neko ko može da učestvuje u javnom govoru ravnopravno sa njima, ne može niko da vas zaštiti. Kako da razumemo sada koliko su novinari u Srbiji bezbedni uopšte? Kako vi vidite u kom pravcu će se razvijati dalje ako stvari stoje ovako sada? Pa ne znam, ja ne vidim da će se tu neko poboljšanje desiti ako se među samim novinarima ne pojavi neka vrsta solidarnosti, hrabrosti, znači neko mora da istupi, ponekad, znate, znači morate nekad nešto da rizikujete. Dakle, meni je fantastično da svi ti dobri ljudi rade u medijima i da ne smeju ništa kažu, da ne smeju ništa pitaju. Dakle, evo, vi ste mlade kolege, osnovna stvar u novinarstvu je upravo to, da postavite pitanje. Znači, svako pitanje i svakom da postavite pitanje. Znači, to je osnova. Jer ste na neki način posrednik između neke šire javnosti i ovih koji su na vlasti. Znači, ne mogu građani da idu okolo da ih jure, za tome služe mediji. Znači, oni moraju da ih pitaju. Pa sad koliko god. I svi građani imaju pravo da se njihov glas na neki način čuje, njihovi interesi da budu kroz medije i kroz ta pitanja zastupljeni. A sve ovo drugo, recimo, što mi ovde pokušavamo da radimo, to što zovemo istraživački novinarstvo, tako da, znači, to su sve već mnogo veće, komplikovanije, duže stvari. Dakle, ja mislim da smo mi ovde na nivou da moramo se bavimo za osnovnu stvar. Znači, za osnovnu stvar, a to je mesto u toj društvenoj zajednici, tvoj položaj i spremnost ovih koji su na vlasti, ne da se oni tebe plaše i da se ti njih plašiš, ne, nego da te uvažavaju, da ti njih uvažavaš i da probate da vodite civilizovan razgovor. Jer mi moramo ovde da se izborimo za mogućnost normalnog razgovora. Eto, to bih tako nazvao. Znači, to je prvo. Znači, jer mi smo se toliko srozali da to nemamo. Dakle, nemamo normalan razgovor između različitih aktera u društvenom životu. Dakle, to moramo kad se za to izborimo, mi možemo pričamo o nekim većim i drugim stvarima.